Tukiambiria uri unokania wa antu na umbori wa mere ucokerete muthituni wa Shakahola bari antu nkurukia igana matete uturo nyuma ya kuthingatira mataro mamubunji anturutu Paul MACKENZIE reu muci umwenterecia RIAKI no kuromba utethio gucuana na endwa mao mama kwirikana kuthungira muthituni uyu mweri wa kathatu mwaka uyu maritariria mwana wao na mwari na nkinyagia ciana ciawe ciiri matikumenya kana kuria mari na nkuruki ni maronire mbica ya muntu burume wawe arikiri maria magwatithanitue bamwe na Paul MACKENZIE. Dennis Mugendi natwa umbre kwithirwa agitwambiriria na nteto inu. Thina ya mutumiria Paul MACKENZIE ti Shakahola marindi yaki iri indi nikinyite maturene ja kaunti ya Meru. Ajandi ni nturene ya RIAKI wandini ya Kachio gicikone kya ubunge kia Igembe South ni kieba na kwithikira guku nene kujurite ene njaiji ni kwithirwa ngina Sheila Kawira tawendo riskendi na anabawe bairi Kefas Mutembe wa mianka 8 na endi na mwendwa wa mwanka jumwe na nusu bate kumenyekani na bari na bobari ashirika ba mutumiria Paul MACKENZIE kinyombene kimwe akomborete kwa wika musemanio antu abimya biri ntere cia mwenda antu mutindwa no thimenti. My mother, father, my brother and sister baurire on Easter, approximately a Easter, na nonto ibarebe ukuma kanisa ene Apostle Paul MACKENZIE. Kanisa batonyere 2019 day form 4. Ilo yagire TV yetawa Times TV back then. Ilo atumira ya TV and after some time did a conference at Meru County. It was a conference for like 2 weeks na kuita wasaidizi ya Coca-Cola mwenda mtu Meru town. No twetera conference for 2 weeks. Uritani bwa mutumiria Paul MACKENZIE bukerikana bwari bwa kuthoma kithomo kia nthi iji ni meya kunywa ndawa kana gwita hospitali ni meya na mauntu jangi mantu yatumire mbere Burundi riskendi ararekana na ngugi ya walimu mweri ene chugu no thimenti mwana wawe Kawira nawe arata sukuru kuria athomaga sukuru yari akaga indi nyumene asoka ni untu bagukinyirwa ni mwalimu munene untu kinyakuthire kigeriga KCSE na rakuruka ngina arauga atitikiria gutonya meyene aurabu akimuthomithia. Ndari ndi uta sukuru from 4 term 3 data sukuru for 2 weeks nontu indari ndi kuthikiria na ndaigwa maybe bwa kwari kintu mantu aku make sense na ndabathiata lakini MACKENZIE teachings like athoritana mauku more of revelation welezo ake mantu yanze kuthira toya biunende ile atwira kutumira M-Pesa mantu ya technology wita skuru guskwa mutundu is very wrong na mama arrange back then na nyandi range and from for like twathi ata kila kitu nandi yakinya extent that era antu kuritangwe makosa ethera kwengo kurita kumeano kuritangwe thirikari no batere kurekana nio bityokathia tisu nandi manari mwarimu ECD mwirine primary school naritanite for some years there iro etere resign goe we ku kanisa nendene ukirawa no iboso yani ora kuibwa pool no kuibwa ndekwenda kuma antwa no kwenda kuria lakini ende kulingana undelerwe kanisa we muthikiria ona empty mind we muntu utebura wicie no ari kura no ntunkulika na kwe muntu mwatele wakiuria arungama muria no rari ya case 2017 kotini no rashtakiwa ya radicalization na brainwashing ro mtu wa mwira yatueleze kila mtu tumenye brainwashing imbi ro MACKENZIE auke ya mwira kila mtu naisie meaning erita washing kurita kintu kina rukwaya ni kurita rukoro raro accumulated oka wash ukarita. So me as a pastor I'm washing your brain kenda mantu yara yonde othiete yande yonto kurita ngwe yu weta mantu na ya wiyo me ya wende yu iroru konkurita akiri ne kunde pastor yongo enga yanto merite kurita ndi
kuri mweri jwa ithatu ng'ina arauga netite Malindi maromba na utiwe akombi kwarania nawe kairi ari Jerusalemu kuma uthimo ikihi na kumakania nirio baronere friend Kirimi TV ne ari kiri bara bagwataniritue na mutumiria po MACKENZIE ni untubwa unyomo bunene buria buthithikite anti kuringana undera wana muringire thimu baria no ira amwira we na kuona yakaitite Jerusalem na embaro yokinya ko wende kumanarwa no ture omwana kairi na nyathi mutebyo betitwe na ubeta betite utheri since nande thimu ciake ititonya Friendriki na wati naonekanite TV ne bawati nyumba ya MACKENZIE bari suspect baraba kwirikana ibo boro antu nara Shakahola untu baraba twekirite obwa ne ati muntu uyu woneka nara kwa MACKENZIE mwekuru we ati kumenyekana inari TWAANA twawe tutikumenyekana ina turi ngarama nacio cianja iji gukinya ntiri use Malindi baria thiranicio thina na gikinene na ndikira bakurombanya thirikari ni mukuru wa Doris tawe friend Kirimi ombi gusunkunwa ni kwithonwe akumenyina ana na mwekuru wawe tawe Doris bari CS wa interior wanagethora kindiki tafadhali tushughulikie huyu kijana mwenye tumesikia huyu ameshikwa ambaye ni bwana yake friend Kirimi ashunguzwe tujue kama huyu hawa watoto wetu wako hai no ntubo tusumburite sana itwambiriritio tirimana mucie gintu ciumia biele bithiri twesugulika twona mbesa kenda tumbo tuma kinyantu bele na arora beto sungusa kana beta kuritonondi enie ekompe watwonethera tukona aitha ntu beto be moyo kana kinyamire no ntubu iburemete na ibo tusumburite sana atongeria beto John Paul kana MCA wetu Museke kana kinyangabana kana CS wetu Lentore batusugulikiere uratomba kukinya na Mombasa tugeta twatethuka tukelewa imbie kuendelea kenda korose musiyosi bwa cianiri Dennis Mugendi Weru TV ntule ni RIAKI wandini ya Kachio Igembe South County ya Meru.